وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبذ قرآن حق بلن نازل ettik. وقرآن حق بلن nazil boldy. وبذ seni Rasul etip ivermedik meger cennet bilen buuşluk beryan edip ve dowzak bilen gorkudyan etip iverdik. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبذ Qur'an'ı ayı edip sure edip bölük edip nazil ettik. Ta sen şonu adamlara telavat edersin deyip durup وبذ Qur'an'ı azaddan nazil ettik. Adamların mesalihlerine göre ve hikmetin takaza edişine göre. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. Ayt siz Qur'ana çe iman getirin, çe iman getirmen. Qur'anın haline fark etmez. Tahqiq ol adamları ki özlerini Qur'an'dan uzul ilim berilipdi ve geçen kitapları okuyup hakikati bilipdiler. Şolarga her vakti ki Qur'an telavat edilse, olar yüzün yıkılarlar secde etdiyen hallarında. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. Ve secdelerinde aydarlar, bizim perverdegarımız kafirlerin aytyan zatlarından nihayette pekdir. Ve tahqiq bizim perverdegarımızın vaadesi bedun şek bolmalıdır deyip aydarlar. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Ve yüzün yıkılar, ağlayan hallarına Kur'an şoların huşuğunu ziyade eder, ilmini ziyade etişiyali. قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Ayt siz Hudaýy Allah diyen adı bilen çağırın, ya da Rahman diyen adı bilen çağırın, hiç fark etmez. Pes Hudaý üçün yaxşı atlar bardır. Ve namazyny gaty ses bilen okuyma ve beter hofiyede okuyma. Şol ikisinin arasy bolan orta ýoly ihtiýar et. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Ve sen ayt, hamd-u sena ol tor Hudaýa bolsun ki öýle üçün ferzent tutunmady. Ve şoň padyşalygyna özüne şerik de ýokdur. Ve şoň üçün medet berýän ýokdur. Natavan bolup etjek işinden aciz bolup ve nihayet ulu saýyň Allahny ulu bilip. Elhamdülillahillezî أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Tamam hamd-u sena faqat Hudaý üçindir. Ol Hudaý ki özünün bendesi bolan Muhammede Qur'any nazil etdi ve Qur'an üçün hiç bir egirlik aylandırmadı. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Ve şonu nihayette bir doğru zat etdi. Ta gorkusun nip Hudaýyň tarafından bolan nihayette güýçli azapdan ve boşluk bolsun nip ol musulmanlara ki salih emellerini kesbedipdiler. Şolar üçün yaxşı tawap bardır dip. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا.
şolar şol sowapda ýani jennetde hemişelik bolan hallaryna. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Ve gorkuzsun nip ola adamlary ki olar aýtdylar Huda özi üçin ferzent tutundy diýip.